oh tunjuma jon Sicilian kan soi fia dona hybrid mage tuna ka build ang hianin agility le observation le mystery shop hilak theya tin hemi aya hianin magic worship polak theya kan gameplay du dana zirni sta sela magic mystery store hianin shop hianin enge ni item reng reng hi 90% atlomin alei tir thei chea I in farm chak theya tin magic worship hianin extra damage nei thunga I tha thel ho khan al lum ve theya kha chu I gameplay dana zirni sei thu thu ni sela oh chana hero alu dang Sicilian hianin sprint te amamo lem lova chan chu a skills a hian movement speed enhance tu ma wangin chuwang chuan a spell a hianin flame shot hi kan lamayang Sicilian hi kan thret angin hei Carmilla hi a support ania Carmilla nena anin om nei lai hianin moonlit waltz kan tia chu hei tuna hian an mani khu inzom tu omani amara chu an om hlat deuh chuanin aman theilo thungta anin om nai hian hei Carmilla hi a support ani ka ti to kha ti chuanin Carmilla hi ama taksa hian enge ni ada theya anom dun chuan ti chuan ka soyang khanin I Sicilian hi mid laner mage ha lo la ta la chumi anga ni chuan a support tura tan chuan Carmilla hi tha em ta ni anin combinate thei ta ni ta chuan in hei a button te hi kan met chinanga hei ti hian anin zom thei ta ni heti chung hian Carmilla hian a skill sa mang thei a ti chuan in enge ni ama hi enhance bok ani shield te pe bok ani mo chu tha em ani an pan hi anom kop hian anom kop chuan Sicilian hi mage mid laner mage ha man tur amaro chu an pan hi anom kop lem lo chuan support dang anom box si lo chuan ama hi mid laner mage ani lovin burst mage ha man chi ani kadita itang deuh khan burst mage ha kan mang don ani chu ti chuanin ama skills ye hemi mod a lo hianin custom mod pa nga ya soifia taila thome Sicilian hi kan thret angin mana hi em ani tin a passive bull dragon swing Sicilian will increase his max mana by each time his skills hits an enemy target. This cools down 1 second at a time chulai chu second cut dan zela misual a skill mos a basic ni lo a skill manga ava fu khan amana tamzong khu +8 zela petani ti chuanin Sicilian has higher max mana and mana regen speed and his skills damage scales with his max mana titani Sicilian hi mana anga paule a skills hi a khoi nat dan hi adang tani chuwang zon mana petam chi omje chu mana regen ni lo mana petam chi amamo tani chu enge omje kan timai theya build kan en lokang tu na hian hey heng hian mana regen chu pe mana kha atipung le po ta mase mana ti tamchi ero chu heite light in tran kian ang chi te plus 300 mana fix in a petani mo a regen ni lovin fix in a pe he hian plus 600 mana so wangan amana hi a cha a tampo le a skill si anating don ti na lo ni chu so kan fiang karing don mid laner ania mid laner dang nam lo zon buff pe ka tha ama hian earlier mo ti zon first skill hi up masak ber tur ania hi khu ti chuan he skill si khu arong adang tani arong adang tani purple te ascent te tiang khanin iman non dana zirin mo khon khu mana khona adai talawani enga poni se kha han soi fia don taila Sicilian orders a giant bat to dive in the designated direction, deals 100 magic to enemies to Paratia. The bat will stay in the direction and launch another attack, deals 100 to enemies and trigger overflowing of one time. After casting, Siren increases movement speed for 30 seconds for 1 second. In 6 seconds, every time it casts its skills, the mana cost will be increased by 1.x times of capped at 4 times at a time. Omje chu as a first skill kha adan arong adan na chan chu amana he tual ani tuna hian ka max level to no seeding ga da mai nga mana helo nan hemi ikiti ai hemi hian mana he nga hei hian mana he le chhong le nga hei hian mana he le nga hei hian a he le zol don ani tiang khan mana kha he chhotial tir ani chu chumi wangzon Sicilian hian mana cha tak amamo don ti na ni chu pakhat na chuan ti chuanin a second skill hi CC crowd control anita enemy pot common he thil hian khu hei hian enemy pot common ani tuna hianin damage bot pakhat pani pathum kan lo da lok nge hetla hian kan lo da lok nge ku hei
ti khona pot khom vek ani chuna hei hian attack thei ta ni hei pot khom veka hian attack thei amaro chu ka soyang khan hemi skill si man non char char thei ma se I man non a piang in mana he tual don ka ti to kha amaro chu hemi nat zong a hi a skill shim anat zong a hi ate na tura tan chon I mana nat le nat lon da tuna hian level 15 kan ita I mana petam chi kan peang movement na hianin ama saberin mana regen chui momo chiang anga ti chon mana ti cha tur tan lightning tran kian le lollipop I peang lollipop hi double pop era poilo mana double ina pedon ti na ni maya kha chu problem om lo rim tin vampire hian hei hi peang a than chu engwange hei hi chuan in magic power le vamp cho pe a hei ero chuan mana hi plus 150 effect le wangin a mana ti cha don ani ti chuan holy crystal damage ai pele mayanga chuan penetration poi pe thaya I thu ni to kha chu enga poni se penetration ka pe mayanga ti chuan ku a skills kuna to mai ni ti chuan in ultimate kan soi fira ultimate chu hei hi ni ta ni hemi bial chunga om shim chu aka pup mai ni tuna hian damage bot pakhat da taila ultimate hei kap char mai ni hei nen te po hena combine vek thei ama in kap ani wangin a combine vek thei ni hei heng tnen po hian tin an tam pon ti hena kap chur mai ni hu chu wang chuan a damage a den a team fight da te pe chon tha matin hemi alti om lai hian ama hi cheranga I a skill shim hianin I sprint hi ama mo lo kan ti chan te poni a skill saman zo hian hei tlan chak ani first skill mang che hi hei tlan chak phuta kap le nga la tlan chak le kap le hei tlan chak le kha chuan ama hi a first skill le a ultimate hianin sprint engamo a pe ve ni chuan escape hi nei tha anga ngai ani ama hi mobility nei tha da wangin mo chumi wang chuan I sprint lak te ngai lem lo hei hi kan lam enga knockback engamo pala thave a ti chuan top nana ka soidu chu enemy in min lo uma minon phatak ngel don anga ni chuan hei hian fa attack keula I tlan chak thut anga hei hian attack le sine tlan chele la ti khan tlan chele si a fu kher lo pon hei a ti tlan chak shim to chani hei amaro chu hemi akal zet te hi aral I ngak lova I mang non zung ani don amasa aina dot lemi khan mana he zok zel don chu kal da ni chuwan chuan mana regen a in ama hian mana he view ma se mana regen a in mana ti cha tu tur ti tam tu tur ama mo zok ani Sicilian hian amana cha paule a skills damage hi ana ting mai sia chu passive venia wangin I mana ti tam thei tu a chuan hei hian 600 plus a pe a 150 plus a pe a 300 plus a pe a hei total chuan 600 900 1050 mana anei ngal pang mai ni chu tha ani efficient lu tu kan yama tan po mo chu Sicilian build dan tur ani chu khate kha ni ro se Sicilian bi ka chuan